Wusst ihr, dat d'Europäesch Kommission an all de Memberstädte vertruden ass? Natierlech, an all Memberstädt gëtt eng Vertretung. An zu Lützeburg, do gëtt et Eis. Mir sinn d'Stimm dan an d'Ore vun der Kommission. Mir kommuniceieren iwwer d'EU-Politik. Mir kréen Ablecker an Themen, déi fir all Bierger wichtech sinn. A mir ginn des Informationoune weiter op Bresel. Wéi mir dat machen? Durch die gemeinsam Erbecht vun eisen 3 Teams ënner der Leadung vun der Chefin vun der Vertretung, déi am Numm vun der Kommission schwätzt. Dat polisch Team analyséiert Position vu Lützeburg zu de verschiedenen europäesche Prioritäten a gëtt des weiter op Bresel. Team vun der Kommunikation an der Öffentlichkeitserbecht mëchte ja tëcht der Kommission an der Öffentlichkeit. An dem sinn Evenementer organiséiert, DU-Netzwerker unterstützt, an dem sinn Press iwwer der Kommission hier Initiativen informéiert. An net zuletzt stellt d'Administration sicher, dat Prozedure vun der Kommission bei all Eisenaktivitäten respektéiert ginn. All 3 Teams schaffen eng ze Summe fir Europa de Biergerinnen a Bierger aus dem Grand Duché Minot zu bringen. Vierwel sich? Kommt op bei Eventer a bleibt Laufenden.